Yang semang alit-alit sarang sami punapi gatra rahinane mangkin. Rajang semang Bu, becik-becik. Becik-becik niki nggih tur sami sampun presida ngranjing ring Zoom meeting rahinane mangkin. Nggih sadurung pelajahan kekawitin indayang becikang dumun genah melinggih tur siagayang dumun piranti pepelajahan alit-alite sami. Inggih sedurung kelanturang ngiring kawitin dumun antuk nguncarang pangan jali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, margi antar ngiring irage berdoa dumun nganutin kepercayaan masing-masing. Berdoa kekawitin. Ngenenin absensi sampun taler unggahang ibu ring Google Classroom. Tapi ke sampun kedagingin linknya nih. Sampun nih Bu. Sampun Bu. Nggih, sampun Bu. Sampun Bu. Nah, nggih. Nah, inggih alit-alit sareng sami indek Raino mangkin ibu metaken numun kidek sira sane nanin nulis surat utawi ngewacen surat. Tiang nih Bu. Inggih putra. Nggih, tiang nanin nulis surat izin nenten ngeranjing tur nanin ngwacen surat cinta belin tiang ini Bu. Nah, niki putra mosang nanin ngewacen surat cinta. Surat cinta belinen niki kocap kewacen nggih. Nakal niki putra nggih. Wacen surat cinta belinnya nih. Nah, yening sekadi surat cinta punika saneka bawasang saking putra. Ngeranjing ring surat napi. Ke. Ranjang surat pribadi nih Kak Bu. Nggih, surat pribadi nggih. Nah, nika surat pribadi. Alit sareng sami pitaken sane aturang iwawu. Nika wenten paiketanyane ring pepelajahan utawi materi irage ring rahinane mangkin. Ngenenin indeks surat bahasa Bali. Sadurung ngelanturang jagi icen ibu indeks tetujon pepelajahan ring rahinane mangkin ngenenen indeks surat puniki. Tujuan utawi tujuan pepelajahan alit-alite pelajahan materi indik surat inggih punika melakukan pengabdine peserta didik dapat menganalisis serta membandingkan struktur dari berbagai macam jenis surat dan mampu memproduksi surat pribadi dengan teliti dan bertanggung jawab. Surat sampun taler unggahang ibu materinya ring Google Classroom. Napi ke sampun kewacen? Sampun nih Bu. Sampun Bu. Sampun Bu. Sampun Bu. Inggih yening sampun. Napi ke mantan wenten ring materi surat punika. Sane mangkin sira presida latarang ngenenen indek napi punika tegas surat mebasa Bali. Surat niki patra sakadi sawala patra utawi repe nika Bu. Nah niki sira nggih. Ana Bu. Oh ana nggih ana. Nggih. Nggih becik pisan niki cawisan saking ana surat punika kebosang sawala patra utawi patra sakadi rerepi. Tiosan saking ana wenten sane presida ngewawahen malih. Yang nih Bu. Inggih durus putra. Surat utawi swala patra inggih punika piranti bawas marupa tulisan tur katuju majang ring angga sane kaarsa utawi majang ring perkantoran atau lembaga sane lianan. Punika Bro. Inggih suksema niki putra sampun presida negepin
tegas saking surat utawi sewala patra puniki. Kabosang surat utawi sewala patra punika pinake piranti baos marupa tulisan tur katuju majeng ring angga sane ke arsa utawi majeng ring perkantoran utawi lembaga sane lianan. Inggih sane mangkin sira sane presiden latarang napi nika surat pribadi cecirennyane miwah struktur sane wenten ring surat pribadi punika. Titiang Bu, Nggih sira niki. Hayulan. Nggih hayu wulan durus cawe sayulan. Surat pribadi inggih punika surat sane kaanggon masang indik pikayun keperluan anggane soang-soang majeng kulawarga miwah sawitra lianan. Ciri-ciri surat pribadi punika nenten ngangge kop surat, nenten ngangge nomor surat, pengawit miwah pemuput nganut pikayun ngeraga, bahasa sane kaanggen nganut pikayun ngeraga. Sapunika nika Bu indik surat pribadi. Inggih suksema ayulan sampun presiden nyawes indik surat pribadi. Nah, surat pribadi punika sane keangen maosang indik pikayun keperluan anggane soang-soang majeng ring kulawarga, majeng ring sawitra. Wenten taler sampun kabawasan ciri-ciri ring surat pribadi punika. Wene mangkin tiosan saking surat pribadi wenten taler kabawasan surat resmi. Surat resmi punika surat sane kaanggen majeng ring instansi organisasi miwah anggane suang-suang sekadi uleman atur puning miwah surat edaran. Alit-alit sareng sami sira sane uning ceciren tur struktur saking surat resmi puniki. Tiang Bu. Inggih Agung Susaka, durusang Agung Susaka. Nggih, Bu. Ciri-ciri surat resmi punika. 1. Nganggen kop surat yening kamadalang antu organisasi. Wenten nomor surat, lampiran lan perihal. Ngangge salam pengawit lan pemuput. Nggih, becik pisan iwawu cawesan saking Agung Saka. Sampun jangkep presida nenen indik ceciren miwah struktur surat resmi. Nenen struktur surat resmi punika nganggen kop surat, pinanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal surat, salam pamungkah, daging sewala patra, lengkara pemuput, salam pemuput, genah lan pinanggal surat taler sang sane ngaryanin surat punika daging ring struktur surat resmi. Nah, tio inggih hasa punika ngenenen indik tugas surat miwah struktur surat sane sampun kawedar. Wenten sane jagi ketakenang malih nggih. Titiang gede Bu. Inggih sira niki tidak bagus ketut angga. Inggih durus. Iya. Angga. Ini surat izin enter ngerancing punika termasuk surat resmi napi surat pribadi nih Bu. Nggih niki wenten pitaken sane becik niki saking angga. Durung ibu sane nyawes wenten sane presida ngicenin penampen niki. Tiang nika Bu. Inggih putra durus putra. Yening skadi tiang surat izin nika ngranjing ring surat pribadi Bu santukan nenten menaging kop surat skadi struktur ring surat resmi. Punika Bu. Inggih surat izin yening urat yang saking struktur surat sane sampun kawedar iwau. Nah, sane surat izin sane ketah katuju ka sekolahan kalau nenten ngeranjing punika marupa surat pribadi. Yening selehen saking strukturnya ne. Patut kadi sane kecawe saking putra iwau nanging wawahannya ne riantukan basa sane keanggen punika wirasanya ne alus utawi formal duaning punika surat punika kewastanin surat pribadi sane mawi rasa resmi. Sapunika nggih alit-alit nggih. Yani
iraga pacang ngadiskusiang nganenen indek contoh surat sane jagi katu ring sor puniki indayang selehen struktur miwah bandingang pabinayan struktur sane wenten ring surat punika talar puniki diskusi puniki talar sampung gahang ibu ring LKPD tapi ke sampun kejangkepen. Sampun Bu. Kalih, yani sane kaping kalih. Rerah pabinayan. Bandingkan nika struktur surat tur rerah pabinayannya nih. Terus unggahang rate. Nggih, Bu. Pabinayan struktur surat resmi miwah surat pribadi sana wenten ring contoh punika. Sane A, ring surat resmi medaging indek nomor surat miwah kop surat miwah lempiran. Yening ring surat pribadi nenten medaging indek nomor kop surat miwah lempiran. Sane B, yening ring selehin ring bahasa sane keanggen, pabinayan sane wenten inggih punika ring surat resmi bahasa sane keanggen ke baku utawi formal. Yening ring surat pribadi bahasa nganutin ngeraga suang-suang, nganutin tetujon penyurat Ring contoh surat sane kaicen. Punika kabawasang ring surat resmi medaging indek nomor surat miwah kop surat miwah lampiran. Yening ring surat pribadi nentan medaging nomor surat kop surat miwah lampiran sajeroning basa sane kaanggen nika kepanggihin ring contoh surat punika nganggen basa sane baku tawi basa sane formal. Yening ring contoh surat pribadi punika basanya nganutin ngerago soang-soang. Nggih. Ida ngicenin pamicutat bisa jeroning pepelajahan sane sampun kepelajahin iwawu. Yang, Bu. Inggih Maisa, durus Maisa. Surat utawi sewala patra taler wenten sane mausang rerepi utawi surat inggih punika pinaka piranti baos marupa tulisan tur katuju majeng ring angga sane kearsa utawi majeng ring perkantoran utawi lembaga sane lianan. Sejeroning pepelajahan iwau titiang sampun presida nyelehin indek struktur sane wenten ring surat resmi miwah surat pribadi. Taler titiang sida ngerereh perbedaan utawi pabinaya saking struktur surat punika. Inggih suksema Bu. Inggih suksema niki Maisa sampun presida ngicenin pamicutat. Miwah manfaat sane sampun kapikulihang risa jeroning melajahin indeks surat puniki. Inggih surat punika surat pinaka piranti baos marupa tulisan sane ketuju majeng ring angga sane ke arsa utawi majeng ring perkantoran utawi lembaga. Punika taler wenten sorohin surat punika kabawasang iwawu wenten surat resmi, wenten surat pribadi, wenten taler surat dinas, wenten taler surat niaga. Kika puputang, nah malih bos-bos wenten evaluasi ring Google Classroom. Jagi kirimang ibu link Google Form indayang nika cawis pitaken sane wenten ring Google Form punika nggih. Ening wenten malih sane ketakenang sadurung kapuputang ngiring iraga berdoa dumun. Riantukan pemargin pepelajahan ring rahinane mangkin sampun presida memargi antar. Berdoa kekawitin. Puput. Ainge pinaka wusananing atur pepelajahan ring Zoom Meet rahinane mangkin puputang ibu antuk parame santi. Om Santi 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 Om.